مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله الزولي الوالد أحمد خالد عبد الله وأصول وفور أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babut tasadduqi utawi kiku bab aweh sedekah bisulusi kelawan sepertelu. Bab nikah menjelaskan tentang diperbolehkan bersedekah dari harta warisan yang disedekahkan mencapai sulus. Berarti lebih dari sulus tekening, separuh, nisif, atau seluruhnya. Rubu' seperempat lebih sekone, sulus lebih banyak. Jadi sulus nikah ibarat semangkah, mon nisif berarti separuh, mon sulus berarti telok, mon rubu' berarti 4. Nikah hukum diperbolehkan bersedekah atau hibah ke anak atau selain anak, sehingga tak meninggalkan harta warisan. Mungkin karena pegel, karena emosi, akhirnya pas dunia nih bagi kapi. Dan nikah dikit pada penjelasan tentang seberapa batas-batas bagi orang tua untuk bersedekah. Bagi anak maka yang diperbolehkan hanya sebatas sulus, berarti nisif tak oleh, kapi juga tak oleh. On lawan bayi. An Sa'id bin Abi Waqqas saking Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas an Sa'ad bin Abi Waqqas saking Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala dawu sapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'udu nyambangi sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun ama hajjatil wada ing dalem taune haji wada. Berarti haji Kanjeng Nabi terakhir, haji wada, haji pamitan. Nyambangi min wajain mergo saking loro istadda kang sanget bi kelawan ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ini sak temeni kula iku qad balagha teman-teman wis tumeka. Iku qad balagha teman-teman wis tumeka bi ing ingsun apa minal waj'i saking sakit. Ini sak temeni kula iku qad balagha teman-teman dugi tumeka bi ing kula napa apa minal waj'i saking sakit. Wa ana utawi kula iku dzumalin wong kang duwe arta. Banyak pesena soki wala yarithulan ora marithi ning ing ingsun sapa illa ibnatun kejaba anak wadon siji. Wala yarithulan ora marithi ora marisi ning ingsun sapa illa ibnatun kecuali anak wadon siji. Afa atasaddaku
napa to sedekah kula bi thulutsai kelawan 2/3 mali ing napa niku mali bi thulutsai berarti 2 bi thulutsai kelawan 2/3 harta kula bi thulutsai mali kelawan 2/3 harta kula. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, la ojo. Fakultu mongko matur sapa ingsun bi syatri kelawan separuh ya Rasulullah. Nisif yakni bi syatri kelawan nisif kelawan separuh. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, la ojo. Tsumma qala mongko nuli kali-kali dawuh sapa Kanjeng Nabi, atsulutsu utawi 1/3 saking bondo iku nyukupi ing sira. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, atsulutsu utawi 1/3 bondo sira iku nyukupi. Atsulutsu utawi 1/3 ni bondo sira iku nyukupi. Wa tsulutsu utawi tsulus 1/3 iku kabirun gede akeh, au katsirun sakun minarawi, au katsirun utawa akeh. Wa tsulutsu utawi tsulus iku kabirun gede, au katsirun utawa akeh. Innaka sak temene sira iku intadara lamun napa niku ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira, ing ahli waris sira. Intadara lamun ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira, oleh ninggal agniya hale padha sugih kabeh. Agniya napa niku hale kang padha sugih iku khairun luwih bagus min antadarahum tinimbangane yen to ninggal sapa sira hum ing napa niku wau warasataka. Intadara lamun ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira, agniya hale sugih-sugih kabeh iku khairun luwih bagus min antadara yento ninggal sapa sira hum yakni ninggal mati, min antadara tinimbangane saking yento ninggal mati, ninggal bene ninggal bepergian tapi ninggal mati sapa sira hum ing warasataka oleh ninggal alatan hale fakir, alatan hale fakir ai fuqara tegese padha fuqara fakir, alatan nika maknana fakir. Yatakaffafuna kang ngemis-ngemis sapa warasataka ngemis-ngemis annasa ing manusa. Wa inna kalan sak temeni sira iku lantun fiqh iku lantun fiko ora nginfakaken sapa sira nafaqatan ing siji nafaqah. Wa inna kalan sak temeni sira iku lantun fiko ora nafaqahaken sapa sira nafaqatan kelawan sak nafaqohan, tabtagi kang nyuprih kang amrih sapa sira biha kelawan nafaqatan nyuprih wajhallahi ing ridhone Gusti Allah. Kimon maknane tibi wajah niki kang himuwah tapi mendak Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. Wajhallahi ing ridhone Gusti Allah illa ujirta angin den ganjar sapa sira biha kelawan sebab nafaqatan. Tabtaghi kang amri sapa sira biha kelawan nafaqatan kelawan nafaqah wajhallahi ing ridhone Gusti Allah illa ujirta angin den ganjar sapa sira biha kelawan nafaqah hatta masinggo barang. Bukan hanya sekedar yang kamu belanjakan sebagai nafkah untuk istri-istrimu, untuk anak-anakmu. Hatta masinggo barang taj'alu kang dadekaken sapa sira fi imraatika ing dalem cangkeme bojo wadon sira. Fi ing dalem fi imraatika fi imraatika ing dalem napa niku nggih cangkeme apa kate? Ing dalem cangkeme bojo wadon sira. Yani hatta bisyai'i alladzi taj'alu fi fami imra'atik, sesuatu yang kamu jadikan atau kamu masukkan ke dalam mulut istri kamu. Apa ya, apapun makanan yang ditelan melalui mulut perempuan istri-istri nika juga catet sebagai pahala ganjaran. Baik.
dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit menjelang wafat dan bertepatan dengan tahun haji wada, di mana Nabi SAW melaksanakan haji terakhir, aneka nyaman haji wada. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas keadaan yang sakit parah dan sakit yang menyebabkan meninggal, maradul maut. Fakultu, ketika itu Nabi SAW ya'udu, kanjeng Nabi ini kan nyandek, bayang lagi kanjeng Nabi nyandek sahabat, benih seorang kiai, benih seorang guru nyandek santre, tapi Nabi otosna Gusti Allah nyandek sahabat sesake sallallahu alaihi wasallam. Macam mulya nongku akhlak kanjeng Nabi ini. Benih ring tua nyandek anak, benih guru nyandek ka murid. Kanjeng Nabi otosna Gusti Allah nyandek sahabat. Masya Allah. Ya. Benih karo jeregen nyandek koli, atasan dek bawahan benih. Kanjeng Nabi otosna Allah nyandek sahabat sakit. Ini kah bukti bahwa penting lagi nyandek orang sakit ini kah? Penting lagi. Bada ngeding kanca sakit, ngeding bada tetangga sakit, entar nyandek oleh genjerna nyandek orang sakit ben bisa nyokor dan nikmat sehat. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas nikah dalam keadaan yang sakit parah, maka beliau memberanikan diri bertanya langsung kepada Nabi, "Inni qad balagha bi minal waja'i ya Rasulullah, aku merasakan sakit yang sangat parah. Istaddabi, yang sangat parah sakitku ya Rasulullah. Wa ana dzu malin, sedangkan aku banyak harta. Wala yarithuni illa banatun, dan aku tidak mewarisi beberapa, dan kami tidak mewarisi kecuali satu anak perempuan." Nah, karena anak bine ini kata apa, ada bi anak laki, mon anak laki mekol, mon anak bine nyoon. Mon anak laki mekol, mon anak bine nyoon. Anak apa maksud nikah? Nikah adil agama. Sebab mon reng laki lebih banyak bagi tembang orang bini, karena orang laki ini kesek tanggung banyak. Beda anak, beda bini. Sedangkan orang bini nyoon oleh lebih sakone karena bini apa jangan laki. Kiki pada bayi laki ndak ya oleh separo. Nyaman tadi le reng laki narua andi bini andi anak kaki andi laki depan oleh separo ki dari warisnya matuana kaki tadi pada artian pada agama mereka menentukan bagian mereka sami ontong mon reng laki, karena reng laki neka mekol tanggungan seraja, maka oleh warisan anak laki ini ke mekol. Mon anak bini nyoon tak pati banyak. Anak apa? Karena reng bini tanggung bi orang lah laki. Karena seras Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas nika anak penyamana sakit sarah bentan di ahli waris kecuali situng, bentan di ahli waris kecuali situng, bini sekali. Lo cek yang laki nyakarep, ya bini. Atanya dak kanjeng Nabi, afa atasaddaqu bi thulutsai mali ya Rasulullah, du pertelon dunya kule bagi ke anak. Sopaja anak kule ni kebanyak oleh nah. Malai lainnya tak melo. Qala la aja kebanyakan mondu pertelon. Bisyatri ya Rasulullah, separuh mon sini ke ya Rasulullah, berarti separuh ke bayi ahli waris tretan oleh reng tua oleh anak bini gula separuh dari itunya gula. Faqala la kebanyakan. Tsumma qala athuluth ya Rasulullah, sepertelon, berarti ibarat semangkah peka jadi telok. Sepertigana bagi kanan ben, sepertigana kebe warisan.
Wa thuluth kabir, thuluth jadi banyak lah. Berarti dari debu nikah tak oleh hukum orang tua menghibahkan dunyana tanpa meninggalkan untuk warisan, tak oleh lebih dari thuluth. Masih kan nanti bi ya cek le ngebele kalak kaki ping bagi keng lebih dari thuluth tak oleh pak. Separuh edeng, separuh ke warisan, separuh kalak kaki, tak bisa, harus tak lebih dari thuluth, lebih untuk warisan. Ahibba ni ka oleh ahibba da anak kening, ahibba da orang lain kening, karena dasar orang ahibba nikah ta'awun, saling membantu, saling memberi, saling menolong, ahibba. Cuma kajen ahibba da orang lain dengan syarat-syarat ben ketentuan-ketentuan tentuaki kelaban fikih, maka tak oleh cabut boleh hibah nikah, kecuali ahibah ke anak, selama bareng sehibah nikah tak berpindah ke pemiliknya. Contoh, kula abri anak kula sepeda motor masalah, bagi kapi ajong galak ben lajong, pas kepepet kula sepeda motor kita jual, maka kula berhak mencabut hibaan kula selama bareng sehibah aki kala kita berpindah tangan, kita berning kekuasaan orang lain, yakni kita jual ke orang lain. Adapun mulai jual ke orang lain tak bisa. Makanya orang ahibba nikah ayatur kelaban agama. Ya. Apa saya kening hibah apapun banyak bareng saya kening al mutamawal, yakni bareng saya kening jual engki kening napa kebai hibah. Maka syaratnya engki beneka dari hibah ini pertama bareng sehibah aki milik pribadi, bene milik keroyokan, bungkuk, tanah, kendaraan, mas-masan. Nah, syarat kedua engki beneka memberikan dengan sukarela, tanpa berharap balasan, tanpa berharap imbalan, tanpa berharap beriin dari orang, dengan sukarela, dengan ikhlas, sukarela ahibba dunia ini kayak beki. Dan diperbolehkan melakukan akad hibah engki beda mauhub lah engki ini saya kocak penerima beda wahib saya ahibba, beda mauhub lah beda orang saya narema. Nah, engki mereka harus walaupun awi hibah dia kanak kenek matalan, kanak kenek hibai mulai ki kenek lah hibai engki cuma sederhana sampian hibah na sampian cek sampai lebih dari thuluth, harus nikah laki kangkui ahli waris. Tabun kanjeng Nabi separuh ya Rasulullah, la acak mon separuh, setuju Rasulullah acak banyak kelu, al-thuluth sepertiga ajar cukup, wa thuluth kabir au kathir, thuluth je banyak je lah, thuluth je lah. Innaka intadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan. Saungkuna been ninggalaki anak atau ahli waris ajiria dalam keadaan cukup, dalam keadaan soki, ajar lebih bagus daripada been apa nyamana ningkel anak keturunan kelak dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas sehingga anan been nak poton been ngemis ke orang, taminta ke orang. Kanjeng Nabi napa aparing gambaran, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imratik. Ben apa se infakaki ben kaki dari nafaqona belenjono sekolah na anaan, belonjon no sangun na ngerem ka ponduk, ngerem ka ka ponduk laki, ponduk bine anan sambian nika lenika seeda urban rajin sambian saya kebai infak le, saya kebai nafako, saya kebai ngerem potra seeda nika tadi ganjaran dari sambian, cek tung perhitungan, monda anak bine ini cek tung perhitungan.
Dadi sedekah kabeh nika. Dadi ganjarna panjenengan sedaja. Saya masuk, saya yenom, saya deer, baik bini, baik anak, saya tak nyari boleh, tak nyari tujuan lain kecuali nyari wajah Allah, ridwan Gusti Allah, kecuali sedaja niki dadi ganjarna ring sepolake. Benih bulan kewajiban pas ekakan, pas kukur kuan tetap oleh ganjaran. Kewajiban ngengonen anak ben bini, ben catat ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kemudian hibah nikah adalah sesuatu saya bisa jual, mutamawal. Saya hibah aki ni ke benih barang remeng. Kimun karo sebuter tak keneng hibah aki. Beras situng, semeki, kacang semeki, tak keneng hibah aki. Jadi syarat sana hibah sesuatu saya pacet berharga. Mun barang saya tak berharga, tak keneng. Kemudian beda sirah, beda serat, beda ijab qabul. Engkau abri engki kaula nerema. Lamun beda serat ngak nikah berarti ampun nikahan beda ijab qabul, ben ijab qabul harus muttasil. Tak kene ngepesa. Engkau ahibah pah deki. Sanerema ijab qabul deki. Tak muttasil tak langsung. Syarat harus muttasil. Engkau meri kula nerema. Nika syaratnya napa? Ahibah beda serat. Ben segot nikah antara nasihat ijab qabul harus mutasil. Ben te syarat ben tak terikat atau te taklek. Cong engkok mun hasil bagi ke kakek. Tak bisa. Harus langsung orang hibah nikah. Jadi ada terikat kelaban syarat atau taklek. Mon rua gena deke bagi, mon rua hasil arwah bagi. Tak bisa. Taklek ni tak kening. Harus mutasil, beda ijab, beda qabul. Bencukan tak ibatasen kelaban bakto. Engkau ahibah 10 tahun. Engkau ahibah 5 tahun. Tak kening. Dah, jadi tak kening ahibah ni kelaban ibatas kelaban kondisi apapun. Cong nemor boleh kalah, nampak boleh kalah. Tak bisa. Harus mutasil, ijab beda segot, beda napa? Segot ijab qabul, ben ijab qabul harus mutasil. Engki harus mutasil, ben napanya mana takit kelaban bakto mon kela taklek mon hasil mon takit bi bakto setahun mari setahun kala boleh tak sah hukum hibana beki bon hibana ke beki keng munda anan sampian keneng cabut boleh hibana kela hibana paparing kela selama bareng kela tak berpindah tangan. Nah, adapun sampian mon berinfak ka otaba sedekah ahibah apa ring ka putra anika tak oleh lebih dari sulus maka lebih nak kangkui ahli waris. Nah, kimun melebar dek warisan wah nika lebih berat kula tak ahli bab faraid nika cek melarat apa orang. Nah, jadi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala metoron hukum-hukum seberkaitan dengan kelaban warisan nika cek langgar. Tak kira barokah ngalan hak noreng nika. Ngalan hanoreng bajane waris tek waris yerep umpama sing ketretan do tak tahu tak kira barokah nika iki kudu oneng anak sedejane kudu oneng mun ahibba kudu oneng aro jak ote aro bagi ka ponduk aro bagi ka langker aro bagi ka masjid iki tak apa walaupun dunyane sampean tapi harus ningkel kanggo ahli waris tek kene karang kok pegel letak pelak ke sengko wis tak oleh apa-apa ibu akin kapitang tunya tak bisa tetap bodoh hukum waris karena hakum Allah Subhanahu wa taala saya tak bisa ganggu tak bisa napa pak elang ya, karena napa nyamana ilmu faraid nika pun mulai banyak orang tak pati parcaja beda orang ngonceng ulama kiai ben ngerampas sah kemudian ngonceng ulama kiai sopaja adukung ben huta kelero ben salah pas kiai se yonceng kele kicereng motosen bareng tak kena kita mungkin potosen tetep salah kakek walaupun kakek sing ngonceng sengko te traki mole kini ka benekun karo te sango kita traki mole pah ngamuk tanah-tanah sek tamen ini ka pedongi kabi Prabu kabi kini kah tambah tak gena din kita tambah taruh karuan karena tak nerima ada apa sedeti
ketentuan hukum sampun le tentuake dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi cek sampai kuman jenengan sedah ternyata dunyane ki car-kacir, Pak. Naik kapi puna bungkorwa lak caca adik alek pon hibai kapi yen naik kapi kare warisan setia engkau ngambung ke beun kapi arwah ku waris serua hiba akina seneka. Jadi tada afu rebuan ada benjengkewengan ada akar tokaran dan kadang seneka ring sepona seda beni rebuan senyelamatan rebuan dunyan Pak. Tidak warisan tak neremah tanda para itu lah tanda. Nah, maka neka Kanjeng Nabi apareng napa napa hukum bahwa ketika orang neka sedekah maka tak oleh kapi, tak oleh separuh, oleh sepertiga dari dunia neka. Jadi thuluth neka kening, terus lebih dari thuluth taoleh artinya harus ningkelkan kui ahli waris tang anak ning situng tok bine sekali bonjo eman henten ki pancet nikah pun hukum pangeran punan ki mangkana ki sedekah mangkian bian banyak banyak long molong jadi anak bine tok je lah siapa teh ki sokiyongku lah oke siapa teh seneng long molong andi ne sedekah bawa ke masjid bawa ke langker bangun masjid bangun langker sinika dinaikkan ke ahli waris saking saya banyak takut tak bela ke sambian teretan sambian ya jadi napa nyaman neka banyak orang tak ngereken ilmu warisan ni keponan Pak Teh jadi mulai yen naik kada insyaallah mulai yatur kada anan sambian sing ngajak bu rebuan hari minggu lain naik kapi warisan ria kuaku kok mon mate medetengaki kiai pas waris seneka kudu oning trapotra bine na telok umpama are olen rem la tak oleh sakale serem ngerem je mungkin serasa sete ya kudu oning sete aja nah mater muka saya konek ni mater bener mater napa saya caki kun mater bener mater tepak insyaallah. Jadi nikah hukum orang ahibba atau asedekah tasadduk bithuluth. Adapun mau thuluth kening lebih dari thuluth tak kening separuh atau kapi tak kening. Nah, kurang dari thuluth seperempat atau sebagian kecil ya tak apa-apa. Kita apa-apa. Nikah pun thuluth ni pun banyak punan. Saya begini kan. Tayyib mentar muka ilmu semanfaat. Babu ma yunha anil halaki indal musibah. والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا
بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجود شبوخر بن سالم وكعقل بن سلم قطب رباني سنة شاه عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري وأصوله مفهوم والإمام القسطلاني ثم القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم القطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخضار ثم المقدم ثنا عبد الرحمن السقا وأولاد مرمضار وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر مجد الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملك وحبيب علي بن محمد بن الحداد ثم إلى الحبيب بكر قرسي وحبيب شبوت وبوتي والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم حبيب علي بن سقا وحبيب عبد القادر بن حسين سقا صاحب الحول الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب موسى بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ووصل والحبيب محمد الهدار ووصل مغفرم ثم إلى روحه هجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته ثم إلى هجي عبد الله موسى وزوجته ثم كي معروف عارف ووصل وغفره صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهن وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه وأصولهم وأنفرهم أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ونضغ الشام الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.